Kublai Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kemat bakong san menta ke sengi kilong. Balat syuki MLA usaling ban shimti ke syuki MP Lok Sabha. Kentat ke kong bindas im ban NEHU hospital. Ai busket ubak barrister ya ke Samla mon kenjailin hasin Dominic mau kending. Bat dawa ke HYC ban wenglot ya ki kalijat narut surok nong stai. Bat mentangin pa syuki Khubor bakham banyak. Usaling isang ma MLA ka Gambegre constituency ubadang job shen ye election MP natura ula plat no elade na Shillong dekot ha ka ying darbar thawan ka Jylla ha ka shpautere ku JYLLIEW. Ya ka shithi plat na Shillong dekot ha ka ying darbar thawan ula ai ho commissioner kam secretary ka ying darbar u Andrew Simon ha kini kesngi. Usaling shen unsaher she Delhi ban shimsmai kumudukot bathamai ka ying darbar Lok Sabha. Haga jingkren bat kinong thok Khubor ula aina mi ka jingjop jong u shi ki Peit ba ki lom garo ki bala id bat shanya ye u ha ki kambo trei kum unong mi khmat Peit ba. Usaling ula job MLA la sausin kinthi. Ula kentat mardor ye ka jing tharai ni ki kattu kat ningut ki briu be kinong elam bat nong kershan ka Trinamool Congress ki la kershan ye u na shalendet. Henry New MP bathamai natura ula bret lailum laiwa ye kata ka jingmut dur bam syang niabat bam don nong rem. Ula ai ka jing Kublai sngongo bekerpang ya barok ki Peit ba kalum garu ki bala kentiu yu usha ka kerdan MP Lok Sabha ha kini ka kenti. Ula kular ban ye tre rengkat ba ki Peit ba ban kentiu ya ka yok kokot ka kwat ka khia ba ka jing nang jing tep hari lum garu ha kini ki san snem banwan. With LPP, that was one way indirectly helping. Which one? BJP aligning with No. It's the people only. I don't want to give it to any party, any credit to any party. It's the people. It's the people. And the church leaders. And the people. So what will be your contribution to governance at the center? Whatever in my strength, I will diligently and purely deliver everything, whatever power will be given to me, 100% to my people and to protect my religion. How do you see India? How do you see? What? I mean the oath taking. Vote taking? Yeah. They haven't given the date yet. How do you see the India alliance? Because so many parties coming together. We are showing the true color of democracy, and then we are showing the true spirit of democracy. So we are sticking together. I think we will not be, how would you say, we will not be tempted by any offer given by the BJP or NEHU. I don't think that this will be the first time for me to be sitting in the opposition. I was in the opposition for whole 5 years, remember? Okay, as an independent. And that was a lonely independent, okay? This time, I've got a friends in independence, which we have, barely a few, a few margins to be in the oppositions. Last time I was alone. This time we are not alone. We are a team. So I don't see that there will be much of a problem. that is what's just So I am me Shillong, okay? I'm not Rakam. So I'm totally different. My character, Rakam's character, their conscience, my conscience is totally different from. So I'm not Rakam. So I have performed. Hakamit Pratarik JYLLIEW ki bor pulit East Khasi Hills kila persyang bandra bat ban penken ria jubor ya ka kong bindas aim ka badang syong bat thia sya thangan hapelau additional secretariat bandawa na ka sorkar Jylla banchna maramot bat penbhano ya ka surok nongpo umden sunapur na ka benta ka jingbet jingbiang jeng ki Peit ba ki basyong hakishnong kani kathan. Kakong bindas im kalakentat mardor ya kani kajing terwajong kipulit. Hagash pauterik JYLLIEW kinoyalam jonggaseng kun Nyotrep National Awakening Movement knam lingbao ba Thomas Pasa o President ulat ho da kashithi kum ka report chu Additional Chief Secretary Dr. Shakil P. Ahmed ya kajing persyang jong kipulit ban ra jubor ya kani kalong kami syakijaka sumar.
Uba Thomas pasa ulay thu akinong tho Khubor bakani kajing persyang jong kipulit ban ra jubor ya kani kalong kami kala penting pensiir ya ki Peit ba babun balang. Ulo ongru kapen isya kedar bagi pulit ke Jylla kidang duna kajing tebet ban wan ra jing shingan hapadeng kinong syong ke Jylla. Macam itu macam ni. Dia kumbang lagi nak video nak klip sekiba bolok pai mak lagi. Kapau bom internet dia tu komle jong ki por pada bari tempat yang ai kan tambe nak kalian jong SP. Dan kalian jong nilai keren bagi additional chief secretary nilai komisi ba haka bakso ni haka di sisa ki kenat kulit kita kami kan kerjaan di sini jong pai ba. Kang bakin la menteri kambah. Hene katu ka jingjia hatu sini ka lesi kan kempau ba ka traffic ka di police department kam terikam. Bat lesi kan penduk jingsania. Hakmat jo pai ba ya ka police department. Kena kalian ka jongi nila ai jumut ludak ka jingtho. Ba ila trendu ba kenang ba ki pai ba jingsania. Ya ka police department nomor undi barok ke wasnio. Dan kat tu kat nengut di bawah nam ya di bawah balang. Te nak bentar sehingga ibadat dia nanti nak kalian kajungi ya bu kajung dawa ba government kadai ban kendriak no yang ni USP mentah. Kenang ba kipai ba sanya ba biang dah kadika sokar. Nomor lada ka government. Kampung kerja yang ni USP. Wat hadin ke tu kajung dia pratering kan pa government ke support ai mungkin ni jingle. Peit kabam bahar kata pada kaji siapa ba dan kalian jong additional chief secretary ulai jengtip ba ya kata jeng aji ko jongi itu simu ya report na BJP bat kinsa le ya kam jadi kini di mana kalian government kan le ya lo kade Nomor ba kali ke situ kade lo kata ai kajing le tu spi kumbar apa hui ka pa bai ba la so mo dia le nak ibor jo ka anti ki ya kene kalenti haka jumbu aj kinja chum cheneng wan ra ya ka kalon dan le si ki babori kena samla jumi kengat kaji kaput na wana kamdai su mana wana kaji kamdai su ka policing ani kali kaji kaput mo haka jum sini ba jong Uba barrister Nyang Block Development Officer Lasken Block uba deiru ukna school berim jong St Dominic High Secondary School mau kendeng haka shpau terik JYLLIEW ulalit jungo ikani ke school bat ula pin khamti ya ke Bosco haka Samla lot mon kenjailin singkon kabalarung haka thup shpau ngut ki balawan shakmat du haka result bala pin benar ke embos hau banai balala kinong penyat school kinong hikai berki kena school jong St Dominic mau kendeng kilepen pau ke jing sngongu bat jing sngo sarong ya ke jingken mau e jong ni urang ba ya ke persara kabala sandur ya ke jing embat kalawai jong haka jing kren lingkon shwaban pin khamti ke Bosco syaka mon kenjailin singkon uba barrister Nyang ulapen pau ke jingkmen bagani ke school kat bakanang ya bat telun hagi kam syakri jongka kala sei ki kena ki bawan ra ya ke nam ke burom ya ke school ya ke dong bat ya ke district berokawai ula kularu bandang yai beteng ban ai Bosco syaki Samla puli ki bawan chakmat nakani ke school haki snem ban wan haka SSLC bat HSSLC Ku principal ke St Dominic High Secondary School ula ai ke jing kren sngongu ya ke jing terwabas bonjong new kena school berim. So blessing we need, mercy drops down as are falling, but for the showers we please, there shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we go, showers of blessing. Kaseng New Trap Youth Council HYC Nongston Circle hakash pauterik JYLLIEW kalat ho shiki pulit traffic Nongston bandawa banwenglot iki kalijot kibala shibenyeng bat i kenreng harut surok kibala penkapnya ika surok bat penwit ika let kawan jeng kibriu bat ki kali hasor Nongston kipulit kilamana mensyuai gitrai jeng ki kalijot banweng narut surok henrei amdon bapatiaw ne bakongo
Hakini ka kinti ke HYC kalamaha bat mana lada kitrai kali kim sngap ni ko ngo ke HYC ringkat ki pulit traffic kinra de ki kali khwai bantan ye kini ki kali jot shathanat. HYC North Circle adin bai la wan mani kendu ya officer in charge of the traffic branch dari klaim la ri bani kendu nama bau el repo office ila yo bani kendu wing staff juga traffic police ila kran wat ya thir sani ha bai day wat kini ki kali ki men yang abarat sementar kali ka surat North Shillong bat kunju ha ka North town area mar ba ka jing en kini kali jot ki men yang haki ngalap no haki roadside wanra ka yong ya den kali wanra ka khapnya haka yat ka yang paiba khamtam abai de bat kene kalan aba bon makin ada school ke haban de ban yat ya kene kalanti te ka yong en nan kini kali hakene surap demut bakala penlong yakin ada school batat ban kendria ya kali ro ki en ki chalai rat ki bharat te nakalyang i la de ban kendo yo kumba ngaong matang like dep ya keren la yo aru way staff apa traffic branch ena kayang ju la de ban ya thu ba nadu kanyo trik jong bani ba ar hajar ar sau chief justice badap ai ko order ba cari ini kali ini yang hakne kena surat lagi dei kali jot la de ban tanno kitrai la de ban weng no te lada ki weng re ki haban ngat ban pen haban ne step min hi ki haban pendep berkit ki mau siap dere ban bu ha ki ha kena surat te ya kene ke benta bon ki men chinayu ki le den rei samata ka basa kalong basa kini kitrai kali men bu kali jot ha kena surat te yi na kali kaseng iterpat jur kitrai masubhak kendria no ya kita kali namar ba nakaliang ka traffic police Uba Bright Star Marbanyang MLA ka Maulai hagash pautrik JYLLIEW ulalit ya kendu yu Inspector General of Police MH Singh namar ka DJP kong ida shisha nongrang kamdon Shillong bandawa thokit bat penchitom yu SP East Khasi Hills Ritu Raj Ravi ubala persyang ban Rajubor ya kong bindas im na kajaka baka syang bat thya shathangan sha hospital hakamit pratari JYLLIEW uba Bright Star ulong lingba ki video ki bala priang keleng saudong hakamit pratari JYLLIEW layu i kajing persyang jong SP ban Rajubor kini kelong kemi nakate kajaka. I think we are through with that. Okay, thank you. So, na ngilar ris ru ya kani kawai ka issue ba kata kalong ka bidi ba ki bagi ti pulit mo aman la badon ginu lu ki agitation ni ba ki pulit ki wan ban tap ya kedur khmat ka joki ngilar ris ya kani ka issue ru khmat jong IGP bana kalian ka jong MK Singh IGP ula ong ba oh bon sim ni banyak keren ru ba di DGP mo mar ni na kalian jong ngim la ban sutu na mar boleh bagi wan ban jadi bagi pai mo andai kacing terkreat lagi lakum bagi night operation counter insurgency na namat kadang na kalian jong IGP ong session kai ini ru banyak keren bagi DGP ngai scam nang ni sepat mo ini issue ya katu ka bakendra argiu mo ban wan lagi agitation peaceful demonstration ban kai ru khaman mata ban ra ban king ki atir ki ban penmai ki pai ba mo ye kani kam dei ka mo ka situation wa kum ngi ong no le se ka dei ka counter insurgency operation ni ta ni stu mo le ban di ru pai ba da kum tu ta ka ro kom nong ka bam la ban priang Kan ni kai pitan matang. Iya kata, iya kaji keren bejong iru waktu IG ru Khubor kata, mo. Dan rei nakaliang kajong ongi ba ngiru hap ni stu mo. Kendan be hi langyong ang nuru. Kaya blame kajong iru kamdai iru ya ka police department ni karoy. Maksudnya sibun ki officers ki ba tibet bat ki ba biang. Rei kum kajing le kajong tu SP tu sipat ada ke ba ya ban perenjur mo nakaliang kajui pada scam nakaliang ki babun ki palang ru
Kajingsa kumba pi lai kajingja menhani si sajan mau tu kajingja bide bat ka jinglet khanra jong kulit ya kajaka ka bai kong na pelong ya ka kong bendas mau na pelong ya tu ka jing sha tham be jongi te ho tu si mo chen fun apoi tu kajaka dei ngam sem lalap su itu ki kulit dan dei ka iga baja tu si kalau ka iga ba ya ban penrem mau dei tang nak liang ka jongi dei nak liang ki babun hi ya ban penrem pakam dei ban long kum tu Kakong bindas im hakash pautrik JYLLIEW kalapan bena pai ba bakanom ki dalele ru na kani kejaka bakasyong bathia syatngan tat hadu baga cabinet jong sarkar Jylla kawan ra ya work order ban pentre no e surok nongpo umden sunapur kalarai kut bakanom tre ban net chiki hospital ni kejaka sumar ban sya examen ya ledi kani kalong kemi kalabu tangkawi ke kendon ban sange no e kejing syatngan tang lada ka cabinet ka penmi batwan ra akhmat jongka ye ki work orders ban pentre no mardor ye kesurok nongpo umden sunapur NUS road kirang ba kilong kemi no umden gilawan ban kershan ban IMC mi kijing dawa jong kong bindas im da ka ba pertash la ye kijing persyang jong ki pulit east khasi hills ban ra jubor kini kilong kemi she ki jaka sumar ha ka mit singi sajan balala Hajin sansngi ha ka jingsha thangan ka kong bindas im ka bana ka than umden ribhoi ha ka janmit jong ka spautre ku JYLLIEW na kalyang ka sinjuk kinong sinchar shnong jong ka than ribhoi rengkat kinong shong shnong ka nong po bat umden kilawan poi hajaka shong sha thangan ka kong bindas im ka jingwan poi ki pai ba na ka than nong po umden ka de hadin bikila dep penlong ya ka jingilang pai ba umden habakren bat uwei ni kirang ba shnong Uloong bakajingwan kinong syong shnong kaday nagajing menti ke sarkar banshna penbahay ke surok ke baladawa da ke kong bindas. Balat sis pangot kibriw nagathan umden kilawan poi siya kajaka syatngan ke kong bindas im. Kila pertashla ban penrem USP East Khasi Hills badu sembut Menteri Rangba ke Jylla. Komisi benta ban aimen sim bat ban snok tilang bat ka kong bindas im kabadi kalong kemi nagathan umden ribhoi district kabalit shong sha thangan hanong ba Shillong hakmat ka khrdop sketriet bandawa na ka sarkar banshnano i ka surok nongpo umden sunapur kakenhun kiseng bahalang bat nongelam shnong na nong tulu mathan development forum bat kasinjuk rang ba shnong rat nong tulu hapo kajingelam uba Arnold Sinclair, ba Marcus Martin, ba Bandari Rintathyang, ba Silbanus Malay, ba Bines Makri, bat kinongelam kesenjuk rang ba shnong Marman nong tulu mathan, kilawan kiu Shillong ban kersyan yakni kelong kemi. Apa
yakin tarok paraba awai ko isu mga kwa bara menel samlar ba umakan Man kapor kikuran Jepang ka border issue kan rai ka development but along zero. Kani let's say kibabun kibasa border area. Juga tanya ke yang lain setul yang lain ilut ka ga jinglong jingman jingi kamtam ti basa zero point mo. Alatang sa minit sabay siya sa minit komitas la subsidy siya pitang sa minit la balayan ne ngin pendek kikali ngin pendek kikada abe kali wanom ki sano dai ban mi si jaka ngin lebet ngin le la ngai Shillong no to kublai shibon sai sen na ai ka jing kublai ka bak Stang nungpo burni no nungpo umden burni tang katay. Sokar ban ai maro soro sokar ban ai maro soro MDA mo down mo MDA government down Islam Kureshi darmo karanya siamang de bat karay Badak tu ki Khubor ngila poi shikabakut tar hadu pengdeshem biang Khuborjylla.